Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka Pomlakrai Sports Club ringkat ke Jinitrelang bat ke Greater Nongkrem Area Youth Welfare and Development Organisation. Hakasin ke Banikong kala pelong ya ka Pomlakrai Football League arajar arpo. Haka arpo atrek mentau benai rempang Hamadan Lausnong mau bena Pomlakrai. Haka baladan katwai tili kikin hon ki balawan ni sementa na ki hendeu tili ki dorbar snong jong kathan Pomlakrai dorbar pelun. Ya kene kelempong ilekai la Plie Pyrda da Block Development Officer jongka Mylliem C&Rd Block uba PT pasa ubalalong ukongsan hakajelang ringkat kejinan lang advisor jongka seng bala pelong ya kene kelempong uba kensai manix em chairman jongka Pomlakrai dorbar pelun uba kraw sotun menteri shanbor sotun na kahima Mylliem uba western sotun ubalong president jongka Pomlakrai Sports Club uba Arfin Stone Marbanyang ubalong presiden jongka Greater Nongkrem Area Youth Welfare and Development Organisation bat kidkhot jong barok Sports Club kiba napo Pomlakrai pelun hadin ke jelang Plie Pyrda ye kini ke jinlakai lasdang ye kini ke lempong da ke jinlakai ke balalong hapadang ke kenhon mau benda Sports Club ke bala Mylliem no ye ke kenhon umyau Sports Club da argo lanot hakini ke sngi ni penmi kenang kene ka program lo kenang bang ni bang pothai manta kala jelai kala kel tawel dak jing sneu sudah sudong te kene ka sport ke bangi penyai menta kan long kum kadak kum kasin ke ba ginla ban ya lam nanti ya pi sekan ti jing ha ba penyo ya kamet ke bakoj ba khya ya ke jimut jing perkhat ke ba jimut jing perkhat ke ba start hak ba pi player barabor ki yo jimut jing perkhat ke ba biang ha ba pile kai football dalam kata-kata ngi persang ya kene kesenca menta bangin penkeu bangin ya lam yang ya pi dengan kepat di kepat ba khoj ki keme ki kepat jing ki khon jing pi di badan kasap badan kalem subhaban play galat kanti badi kesan lem yang akilang baro ak bangin jalam yang kini kon jong bisa puluh ngawan hang ne da kamen sim jong ke jings kemen ban ya don ringkat bat pi kum ka Pomlakrai Sport Club ban ya don ringkat bat pi hakani kesni bat ngawan ru banwan ra ya ke kickbok kirwiang ya pi kum ka Sport Club jong ka Pomlakrai baro away Patu nang kiu seprang hai kilang baro nang kiu ngai kublai nak mentai kini kinong ilam kibla ilam lenti pi hakaban tin lenti pi pila ban ki pila nang ki pila ban nang kiu hakaliang jong ka sport but akan mau ka por ka bang ngidang irit ni yawan nak long yeng ka beduk bat ngadai ubreu ubad kun bahag mensim kumno bangan jelek kai football bangadon kasap panyelek kai football nrai ke wei kalat ke bakang lat nga kalong ka jingdup ka bangamla buat banjo tang ye kitu kibut ke pi phong kitu ke cuti football jong pi ngamla banjo banti badai na takadaw penlong yang bangan kutlat hakiliang baro bat nrai ngas ngokmen banyo EP bahagan ni ka pateng ka bangidan man menta ngiladon na peleng jong jingkiu hakiliang baro hikme kitpa jongi kilanang kiu hakiliang baro bat kut la chu kum kitu ki bor jongi menswa ba ngakitbok ya pi ba ngai mensim ya pi kibanang ki nang san nang ya chakmat nang ya chaprang hak nak benta bapin ya ya kanika sport namar ka sport kadai ka dawai ba te ka ka bakong san ne swa bangen poi sa ka bangi kwa ban kenjo sa ka thong ka baning kong talong bangi hap ban kyar na ka jing snew teng ka bangi ong babaro ki chuong ki samla kadai kalawei jong ka jaj ban riu te ngarung ong ya pi kini ki samla ki bayadon mentahang ne iban ye sajit ki player jong ka ne ka Pomlakrai pelun teng sngau badai kadai kataka akor ke buram kecong pi ke bapin betelenti pi pat yaki wei iban sawan tadai hakom kene kapor ngaso ban kan mau ya ka kentien jong sustham baro ubri ubastat kumno ula ban len henrei lada ompli kalat kumno ulat ban kren ini kentien ni bangalasat na kentien jong sustham tolong ba ngai kublei
Hitbok kerwang ya kene ke Pomlakrai Sport Club belum Imene dan Duna. Jadi we judge bedi kita ke first tournament lah, ke first football tournament. Kami nanti berkena samla kinbat ia kapur. Lada berkhain berpoiro ke ni kapur ke jongpi babu ispo, jadi mundan ispo. Video apa ispo sting, hap hadu iskentai sting banyo ini program mentah. Jika nong ke nomor kan ke persen mentah kalau kapur ke kerki apa, ya bun kam nut berkhain penyemere. Jangan kata tahu ke kamram ke jongpi di kamtam pun samla. Di bandong kelawai jong kerja penriu sofa ya bat ia kapur bat pembiang kapur. Sebut mentala rapi apply kam pada kod interview pi por kendai beje pin poisi beje pin soong basal eben ni pil eben hi dale del de ha kapur bat pin poi kapur babiang. Mengais kem baru ki players ro ki ba simenta hakane ke league kidan la jong ke thong. La jong ding tmu. Ni so komen baga Pomlakrai Sports Club. Kala ay kini gransan nagbantay kon samna jengi baro bakin yo akta kalat bansay ila kasab jengki bat kumjuro bagin ang kiu chekmat hak liang sports ibon ki players jengi ki belong nuksa namanta jong pi baro bagla po chekmat ki belong ki professional players ki bajung siu jengki ki badikilak ngai scam kini kita ki nuksa ipi baro but kenehi ke tournament ke ba ke Pomlakrai Sports Club ke la island ipi ke ke way ne krensan bapin kot syakata ke thong hagne ki por ba ke jib menta ni ba ki jing sni bopon jet ila hiat ma ni kon samla jengi chisor bat kham tamenta gla wan chi kapsor Kajing organize ya kum kini ki program, kum kini ki tournament, kena ke way ni ki benta banile persya ya kata thma ke ba one here shik ni ki than jengi bagi ingi ki samla kala ngop ki kam sni ba bon jet ni so komen ba hang ni Pomlakrai la don ki samla ki blai i jengai ki ban ai ka lat ki samla jengi bakin bon kam bakin penbernya ha kam sports Keban yarap om tang ye kemet kepat jengki keban yarap om tang bani le persya ikta jing bonjet bat kam tam beginang kiu syekmat nomor ba keni ke long ke kam keban ai jam yeki Kadi start ke ball dia ke bawah benar dengan long ball straight to the goalkeeper. Goalkeeper beri चालाक के साथ आसानी से बॉल को कंट्रोल करते हुए बैक पास जर्सी नंबर 9 चकमा देते हुए पास करते हुए जर्सी नंबर 10 wrong way Omyo last down pass jर्सी नंबर 13 Rego Omyo Jesse number 5. Omi. Mau benar sedang cross. Imyo Satya defender start. Lemut ban clear. Mau benar layo ban cross ke ball. Kemudian manu-manu ham ban clear. Ya out. Mau benar layo ban through. Jesse number 5. La persiang ban cross. Defender layo ban clear dari kam jingma ke damdon damdon ke jingma back pass sama English Premier League ujerat pula jepong yang gini ke number defender start layo ban clear ke ball para marway dari Omyo ke ball Omyo last down ban sila Omyo last down ban cross dari defender layo ban block Omyo, lasang banyak passing, long pass, defender besar layo ban clear. Mau benar layo ban cross dengan long ball, umdan bah header manu menuru,
ke ball ke leg free. Jersey number 6. Jong Romeo. La persiapan part 16. 16 lah tap ke ball Ray. Romeo, jersey number 7. Pomlakrai Sport Club in Yalon Gaway Man Kintil Lasam Yajing in Ray Lagasap Kapong Shapertay in Say Shatay Shaklar Jong Kanam MLA